Denge gel, denge Kurdistaniye. Jinavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın heja iro 12 terme 2025 şemili Brüksel saat 11 lamede 12 hemen uçayın dına rojede peşkeş bikendem de mazadiya rebera poya. Hevseruka konseri ve berakiyeceke bese hozat tekildari merasıma çekdani ne ji numedya 24 rakhvi bese hozat duha got hatına me yaver be biryareke pir zelal pekat em dizan beka em jiber çil ve derine ev gavame helwesteke siyasiye daliye ve beriye de tu duduli çene bu em duhazınla Ahmet Ankara İstanbul'e bebin peşengen siyaseta demokratik denizkatiye heyi ya devlet ve derbasbune zahmetike Hozat tekilleri çeken kule merasime hatine şevutandın ji akıvi uhakot. Jibu tevgereke kubanga siyaseta demokratik dike çek edine astenge. Hem duhazın van astengiyan be ciddiyet u berpersiyari raken. Edi dora devleteye emni benda gaven kuverin avetinene. Jibu devama pevajiyo ve nezikatiya devlete diyar kerbe. Mesela Cuanana AMD'ya den Parti Veli Kurdistan u Türkiye komxabatan dar bixer Cuanan beştari komxabat edibin nerine xoyen ser pevaji jani feranin zaman. Avesta ateş dibeje sistema kapitalist betalanker naxwazay hebun naxwa devam dike. Derev şeke bir rengi de pevistiya me bir perspektif u pareznamen reberti heye. Banga kurebera poker bi teybeti berpisyari rexistiniye de jinen Cuan. Em bile darxısına komxabatan fikren xoyen ser pevaji nişan dedin. Em de çarşıya perspektifa rebera pode peşengeji avakina civaka demokratik rediken. Xwende kari zanengehi Berat Özdemirci diyarkir ku veke Cuan ev hewl deden leher qade tekoşine biken. Bi banga reber Abdullah Öcalan re ve Cuan bi tegiştineke hin berpisyartiye nezi pevaji bebe. Banga ku rebera poker işarete bijaneke hevpar dike devleci ve müjarede ve gavin pevis bavije. Belegodan heja emen habere xabidin başure Kurdistanê Sileymanî hevaleme rojnamavan Mahir Üzmez. Evde mekeli başure Kurdistanê emen habere xabidin Sileymanî rewşa dawî him bibin. Heval Mahir'den baş xewat be. Den başsa çava var. Gelek spas heval Mahir çavu guhin herkesi li merasime bu. Peşi em duxwazin tu qala atmosfera li merasime duh biki wek rojnamavan te çawa şîrovedikî gelek derdur ji merasime li merasime amade bûn bigîştî dikarî çi bibêjî godaran radyoyê jî em gelek merak dikin kerem bikin. Bele, bele az dest bi merasime bikim az duxwazim bere via bejim rastî bi sekna ew gerîla ense gerilan kilû derê çekî xuşewitandin dîroka Kurdistanê û em bejne destkeftîn dîroka Kurdistanê nîşandan wê destkeftîn tekoşîna dîroka Kurdistanê nîşanda berwê havay bi rastî hêzekî bi hêzekî ciddî bi hêzekî mezin hatibû bedin. A duyemîn ez dixwazim hinek behsa ew cihekî bikim cirat bejin şikefta cesana şikefta cesana tu zanî tekoşîna gelê Kurd de bi rastî cihekî dîrokiye berê tevgera berzencî li wê derê ew şikeft kar hanî bû heta hem ji kir bargeh hem jî li wê derê cara yekemîn rojnama xwe li wê derê çap kiribû. Dîsa yeneke li wê derê gerek kar hanî bû. Taybetî Celal Talabanî pişt vî şikeftê ji kirdibû bargehan netewî û herî dawî jî gerîlayên azadiyê Kurdistan vî
لبر وی شکفت گاوا دیروکی آبت از بیاشون از نک بحثا مجاری بکم سرسی بخواد برای اولکاری جی هر دقیقه حیات دقیقه داوی نشان نبود تنجی بیشن پشمرگی یه که زنی به وقت زنی روزا بویاره سرسی به امچون بخواد برای اوی امچون دکانه جدوکانه یه که ام کنوی یه که پروتکل یه که در باسی ویالی بود به کاری که جدی براستی نزدیک بودن اولکاری خود باش کرده بودن از کارم جبه درجه سپاسیا فجوان بکن چون که بله اوج گلک بالام کشان تول ماهر اولکاری که گلک بلند تبو بله evet rastlı. Ben lüdere yani hişyari jihe bu çünkü gavin bir rengim demek ki avetin provokasyon mecara yekemine bu yerde rastlı yani ki azbejim karaki baş çekir. Davi her neyse rengi kem giyiştin protokol giyiştin cibu yeri bu henek Ankara tengası da dertesti bu jibu ev merasim zindine dayin rastlı viyanek psikolojik bu بله امبیجم بله روزی که جیس مراسمی و پسکلکی بردام کرد چون که آنها نتوست مثل پروپاگاندا که مازن در کده پیش بله هوای زندگی نهشت ولی کشاندن و روزنامه‌گر نهشت بکن قادا بله هوای امجی برنگی که چهودر امکتن و درن رنگی که روزنامه وان امکتن و داریم امچون هندر خب جباکوری کردستان گره کسات کنزدی 145 کسات کن وانا همون نونرن پارتین امبیجم مخالف بودن پارتی بود BDP بود دیسا پکانین دم پارتی بود پارتی چپ بود پارتی دموکرات بود ده لبله نوی هیئت باکوردا مخابن نونرن پارتین کو مجلس ترکیه کوموان هبود تونبن hatırım ve hatta kanun canı dem parti gazi wanji kırbırla böyle ne hatın evet varım kemasiye ki jibu peşeroja Türkiye kemasiye ki jibu demokrasiya Türkiye az renk bir rengi şiro bekir bence vanajı gerek nere sazya cihat belki ambejin belki açtı hattı bunun malbat ekipten hattı bunun tevgerajın hattı bu tevgeraj vana hattı bu tevgerin Türkiye çepkerin Türkiye hattı bunun böyle brasti heyeteki rengu pek heyete dünyamici Avrupa hattı bunun avantajı gerek kes bunun yani zikirçil kes bunun için devlet bere mesela Norveç, Britanya, İsveç, Almanya tufas devleti fermi heyet pişiner öderi la bere disa aslında Ankara derket bere havai desturne da ku heyetin devletin siyemin elvederi cihip pekrin tenen saziyen bejin sivil berderken saziyen sivila partiyen siyasi elvederi cihiyetin evji disa Britanya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Avusturya, İtalya, hatta İspanya numer بله هوال ماهر گلو دنگه میته هوال ماهر گلو دنگه میته denge miته نه ها بله هوال ماهر کرم بکه جی کومایی بردوام بکه دنگ کتو بله internetine psikolojik biraz da bele jber hereme hayata siyaminci ambejin devlet Türk temsilcileri devlet Türk yapın taybeti jimite hep genel kurmay Türk temsilcileri de hep disa pedeke u yekiti hep temsilcileri wana hep u kesin gerek nazlar mesela Şahna Hazırlayın bir nizam henek parlamenterin siyasetmedarın Başuri Kurdistan bir merasimi de çekti merasim bu herkes tamaşa kır 35 dakika berdevam kır beheybeteki mazın berdevam kır rasti belki inek tevlihevi bereya bir merasimi çi bu evji gerek peçi hebun nafli organizasyonda yekti hebu KDP hebu ise devlet Türkiye hebu belki henek tevlihevi çi bu la damaku gerila çiye de dakas var rasti ev sekna wan ev disiplina wan moraleki rengeki dinda bir merasimi hatın ci merasimi de leben wena serok apoda ci xogirtin brez besi hozat hef seroka konser ve bura keceke ahaftana yekemin kır got me bir merasimi ser banga serok apo emçedikin
و داخویانی کل دری به ترکی دا بسی خوزاد آخفتنا خلاص کرد داوی بحثات چرچل دست با آخفتنا خود کرد اوجی بکردی اوجی گوت ناورکا بی تنگاوی هنک جرا گشترا را گهاند و گوت که سر بانگا ریبر آپو ملوی گاوی آویتیه و آرمان جامعه پیشی بکرنا آشتی و جواک دموکراتیک به وجه آشتی و جواک دموکراتیکه ما بی گاوی آویت ایس بی صحت شوندا لازمه دولت ترک ارکی خود جیبینه اگر دولت ترک ارکی خود جیبینه بخواه جی شکفت زیوستا جیه کی بالکش بود پشتاوی چیا بو پیشاوی دشت بو بله کنم یعنی ویا بجم مثلا بو داری او مساج حتی من مساج بیرنگی خوند حوالی که بیگاوی آوتین گوتن که اگر دولت ترک دری سیاست وکه دری پیواجه دموکراتیک وکه امکانان خو بردن دشت پیشیامه اگر پیشیاوی تشتی بگیرن پیشیاوی پیواجه بگیرن دیسا دست بشار بکن اها چیا پشتامه ام پشتا خو بدن چیا ام دیسا وگرن سر چیاین آزاد yani ev mesajı bizleri plastik kurtesi ev mesaj derket horti. Merasime ki bir moral bu, bir coş bu. Az bavarım tefkara azadi jibistu harti sıbatı bir repertiya bu bir tefkara bu hayana gabin mühim dukhasın verin avetin bir saatte şunda artık top berdninge devleta Türkiye berdninge Erdoğan'da eğer Erdoğan jibo harame jibo peşeroja Türkiye gelin Türkiye jibo peşeroja Türkiye Kürt eğer dişvazak آشتی و آرامی و وره لازمه گاو باوجه گاو جی پر بکرینه دستگفتین گلی کرد گرک بریا یاسایا دولت ترک وره میشوگر کردن قانون دولت ترک گرک ورن گوهرتن گرک پیشی وره بکرون کو او کسین کو لسری چای کردستانی جبر رومت گلی کرد لو در تکوشین دکن جبو وانا gerek diğer siyaseti var efendim. Bele heval maynaha. Bele naha herkes tabi ücdu de gerek ten ahaftin şiru vekirinci yani ev kome demokratik hat. Dağuyani xoda و نها ته مراخ کردن اف کم چو یه پش یعنی شور شون دا یه چی ببه نه herkes ویتشل مراخ دکی نه تو هرمیت اتمسفرا لو درجه تنها دو شوپینی نابزه و درجه تنها دیگری لهرم ایرو روشک او اتمسفرک چوا حکیمه اوی چی ببه جور شون دا herkes ویتشتجی مراخ دکی نه لور چی ته آخافتن هوال مایر ام ویتشتجی مراخ دکن Nav siyasete başvuru Kürdistan'da biraz şekilde holi tek gotun. Partiyen siyasiyen ve deri pişkütü pevacı aştıyor civak demokratik. Çünkü eğer ev pevacı le Bakuri Kürdistan ser tefe rastlı ser taybetli ser harami taybetli ser başvuru Kürdistan'ı ev geleki embejin yansımayı ereniyor için. Çünkü tuzani zakto zırma devlet atık ser başvuru Kürdistan'ı gerek zedeye. Taybeti ev harami kudagır kırına yani kuştuna kesan ve deri pırçı buya ise ambargo ser mesela harama keskeye taybeti ser harama yekti ambargo ki mazın heye lazım yani eğer ev pevacı çıkas peş bike ve az bavarım bandora ki ereni ser van mücadele vere çekin. Ev yek. Adiyemeci çi vere çekirin brasti bir per bekiriye ev hamu priskerekin ku bit çeki yani bir şer demek hatına çare serkirin yani tevgerek gav babaca lazım ev muhatap bir tevgeri devlet gerek gav babaca. Ne devlet Türk kemasya devlet Türk bir pevacı da çiye hayana mesela biz sıbat ver ve hayana hertim ser dev tiştek dibejin ve böyle pratik de hin gaveki navetne psikrek ev. Mesela tevgera azadi demek bir yere gittikçe pratika uji çelik. Mesela kapı banker tevgera azadi yeki adarı bir ve agerbest ilan kir. Udavi despeki maha gulane da kongre komkir PKK fesih kir. U yansıdı tırme hedajı Mahmud dünya şahit bu ku bir yere kongrede hat girtin yani çekip şevtandım. Bervi havay Ali tevgera azadi da brasti priskerek tüneye çide beje gotuna uyu pratika uyu yeke. Lve de priskerek devlet Türk gotuna beje Radar devlet Türk lüyaları gotuna dibejin labeli pratika wan gotuna heptun nagrin. Lazım evvere guhertin. ev gotun hayana tarafı radarın devlet Türk hatiye gotun lazım olan zekirin bir konuda hani preskrek bir konuda preskrek eğer dama gavna avetin lazım icra kişiye demokratik şey devlet Türkiye
سر دولت ویل ده زخت چکه سر دولت ویل ده باندور چکه کو دولت هاتیک بی گابا باوجه چونکه تشتک تفگر آزادی ایروشون ده بکه براستی نمای بله تکوشین دیکه دیلا جواکا دموکراتیک ده بر پرسیارتی خو بیننجی براستی ایرو اردوان جی رجب طایب اردوان ایرو تدید افچن دروجه دوگوتان işte ایرو داخویانی انگلکی گرین که بده پشتی چک بردانه yani ما گوداری کر وساتشتکی بر بچا yani گاوکی وری آویتن وک پلان سازی yani تدید نقشری دی بیجین ya تشتک وسا tüne yani guman çedike yani tırsa herkesi hey elbet emji gerek merak dikin heva mayil emgelek spasikin jibu şirovente jibu tevlibunate jibu kedata yel vedere u hevalen rojnamavan yenku hevalen me yen kuş vedere hünçune jibu kedava emgelek spasikin den baş qavat be em spasikin erkamaya her muhabbetlara selam hürmet bele gerek spas Belgodarin hija merasima imhakirna çekan ya koma ayşti ucvaka demokratik de medya cihane deji dengeki mezin veda Kerem Bekir. مراسم ایماکرنا چکانیا کوما آشتی و جواکا دموکراتیک ده مدیا جهان دیجی دنگکی مزن ودا روزنامه لومونده نوچه لسر مراسم کوما آشتی و جواکا دموکراتیکا گریلا وهارا گهاند سی شروانین پککی به مراسم که چکین خواه شوتاندن مراسم لجیه کی 5 کیلومتر نزی باجار سلیمانی هرم خواستر کردستان لباکور عراق پیکات روزنامه درنیر نوچه خوایا دربار مراسم گریلا ده به مانشت بلاف کرد. به مراسم کل عراق شروان پیشین کردین پکک چکین خوش بتاندن. مراسم لشکفتا جسنه کو 5 کیلومتر دوری باجار سلیمانیه هاتل درخستن. اف شکفت ده دیروکا کردان ده خودی جیه کی گرینگه. یک جه روزنامه این پیشین دماشر بری نزی 100 سالان لور هاتیه چاپ کرن. مالپیرا رادیو فرانسا یا ناونتوایی رادیو فرانس انترناسیونال نوچه به مانشت پارو کرد. لدما سرمونیه که لعراق شروان کردین پکه که دست به پیواجویا بچک بونه کرن. رایدارین ترک جی افگاوا پکه که به کیف خوشی پیشوازی کرد. مالپیرا دویچلاند فونک جی نوچه دربار مراسم کوماشتی و جواکا دموکراتیکا گریلا به وانگوتنان بلاف کرد. شروان پکه که چکن خواه دانین. شروانین پیشین پکه که ین کرد لباکور عراق و مراسم که چکین خواه رادست کرن. اف مراسم وکا قناخه که سمبولیک لبداوی آنینا لشر دمدرج پکه که و دولت ترک دینر خاندن. مالپیرا تلویزیونا ایرو نیوسیجی ده بش خواه ترکی ده نوچه به مانشت را گهاند. کوما پیشی یا پکه که چک دانی. مالپیر دنوچه ده دیروکچه پیواجویا داوی جی به کرتی ود بیجه و ده بیجه تفگر پکه که لسر بانگا لیدر پکه که عبدالله جالان داوی لشر چکتاری تینه یورو نیفس وان گوتنین کوما اشتی و جواکا دموکراتیک جی بنخیز کرن جنهاوشن و ام تکوشین خواه یا جبو آزادی دموکراسی و سوسیالیزم بری بازین سیاسی و حقوقی لسر بنگه قانون انتگراسیونا دموکراتیک بمشینن آژانس آلمان دویچه ولجی نوچه تکلداری مجاره به مانشت را گهاند. جبو ترکیه روژا دیروکی پکک چکن خوش بتاندن. آژانس دست نشان دکه که پکک لسر بانگا لیدر پکک عبدالله جالان تکوشین خواه چکداری که نیزی 5 سالن لدیجی دولت ترک دوماند به مراسم که سمبولیکا چکدانین بداوی کرد. مالپیرا تلویزیون فرانس 24 جی نوچه تکلداری مراسم کوما گریلا این پکه که به مانشت درانی پیش شروان این پکه که وکا اشارتا نقطه ورچرخه که به وگر چکین خود دانین مالپیرا تلویزیون بی بی سی جی دبش خواه ترکی ده مراسم کوما گریلایان به مانشت بلاف کرد پکه که چکان داتینه و دبیجه ام بفین خواه آزاد چکین خواه ایمهاده کن آژانس نوچه نا بریتانی رویترز جی مراسم دیروکی وک نوچه داوی را گهاند. آژانس دیار کرد که هزین آزادی ین کرد چکین خوش هولی را کرن و افگاوک سمبولیک لگرینگ بو. روزنامه سود دویچه زیتونگال آلمانی تیوشاندن
به سرناوی پک کچک خودانین گلو آشتی نزدیک دبه نوچه جخواندوان خوره وشاند. روزنامه نیویورک تایمز سال آمریکای دنوچه خویا به سرناو شروان کرد ده پنگا و آشتی ده به ترکیه را چکان جوله را دکن ده دیار کرد که اف پیشکتن دکاره داویل شهر که بوی سدما مرنا زیده تری 4000 کسان بینه. آژانس نوچه نا مهر ایران گفت شروان پکه که ده مراسم که گرینگ ده چک جوله را کرن. روزنامه شرق الاوسط آب سرناوه پشتی که پکه که را گاند که خواه فسیح کریه ایرو کومه که چکن خواه جوله را کرن نوچه خوندوان خواه را گاند. بلگودارین هیجا بویرن داوی و نوچین که درکتنه پیش شوار را گاند آنا خاطر